kalpi tu ni dai chu khati lo ten azu ma kan tu suanga angai lo ni kan boy ba kal bi vai lam ta na sai vai lam ta na aku nang ma le ka suan le kan suan le ba vai lam ta na ka akhin akan ti ka minum orang sigeca bagian asalan minum sina orang elah minum sigeca ari itu atak sana cerita asalan cip kap dah kul kenapa nih kan suanak lebar adik nakin kan boy banu ini bayang tak nak cuma kan ketiak ni kan boy banu sukri acuan han kum lesri itu ko Prophet Isaiah ni John nama baca hamna king bagian ni kesehatan lain na suara nak engai kiam ni setiap lain na suara nak lebar dia de champion ni setiap lain king dia cicu aju aju tu ko aju lo ni tu ni dia Yesus Kristus ngacu ani ni ahen Yesus Kristus angani zat pani anak ipum sosoi kan dun nak Yesus Kristus lo ni kan ni latte nehma lebar akan champion itu akidah nun nak cuma akan kalpitan tu Yesus Kristus ni nak boy le khap tu jauh tadi boy penuh pun kata tu ni itu kaldu te anjuk nama kaldu te kan kita te Yesus Kristus kan boy pa Yesus Kristus kan kamtu Yesus Kristus kan satu Yesus Kristus kan pokan contoh Yesus Kristus saya jomba dia tahu akan lagi tu aduh mendekat dia dulu ni zuri boy penuh nak tu kan apakah nak siap sih lo kan kita begini Yesus Kristus baca Quran kau sekitar atau dia tanah akan Tuhan, zoom tu nanti lah cuma nunggu kepercayaan itu akan biasa.